Dobar dan. Ponovo. Sada sam htjela vas naučim kad hoćete da crtate linije. Mislim, kad želite da pišete, kad želite da crtate kose linije, ili krugovi, ili kvadrate. Prvo, ako želite da napravite tekst, kliknite na T i onda vam da kucate. Onda kucate, recimo, nečije ime, recimo Petar. Tako, i dobili ste Petar. Ali za to vam onako ne treba boja za ovo, već vam treba ova izgleda boja. Znači može da bude boja, kliknite ovde pa možete mogu da uzmem ovu boju, crno. I onda će slovo biti crna. Ali za, na primjer, linije, ne da vam ovo, već morate da odaberete boju. Odabrat ću sad mačkinu boju. I onda lepo samo povučete i crtate liniju. Kuća koja se raspada, do duše. Svašta može da se napravi od ovog. Kućica. Eto. Nego samo prvo da obrišemo. A imate čak i za krugove. Čak za krugove vam izgleda treba ta boja. Opet ta boja. Sa strane kliknete i pravite krugove lepo. Onda možete ga staviti recimo u sredinu. Možete svašta da crtate. Uzet ću crnu boju. Čak i to je. Nije potpuno crna. Što ima da je biljina? Čekaj. Mama mia. Majko. Dobro. Ovo jeste smiješno, ali preveliki krug. Tako da nećemo. Ni to nećemo. Sve još moram sve da vraćam na... Ne, neću. Idemo tu, pa kažemo baci u smeće. Tako. Za kvadrate. Imate... Za kvadrate... Čekaj, što on uzima? Koju on uzima? On uzima tu. Čekaj. Ne, on uzima onu drugu. Dobro. I onda pravite lepo kvadrate. Tako se crta. Sad da vas naučim još, u osjećajima ima nešto što uopšte nema veze sa ovim. Imaš, da ne pita to, već čekaj samo nešto. Tako. Samo da pita, u stvari neka. Nego svakako sada, samo još nešto mu dodam. Kada je kliknuto na zelenu zastavu, on će me pitati to. I onda mi da upišem ime. Čekaj. Tako. Eto. To je to. Kliknete Enter i on neće čekati, on samo to uradi, pošto smo mu to i rekli. Onda kažemo, na primjer, izgovori bravo. Eto. I možemo, naravno, ponovo da igramo.
Bravo. Sad ću svoje pravo ime da stavim. Bravo. Sad ću staviti ime ničega. Ja ne znam. Pink Noodles. Bravo. Znači, od toga sve možete napraviti igru. Nego, šta sam još hteo? Aha, ništa. Dobro. Svakako, ostanite uz TNT Productions, pošto deluje da nas volite. Hvala.